روژا یکشەمê li Bakur Rojhilatê Sûriyê sala nû ya xwendinê dest pê kir û zêdeyî 230,000 xwendekar li ser asta herêma Cezîrê sibaha 12 vê mehê berê xwedan dibistanan. يعني حتى هاجي ام دبينن باش سردان هند اليه رفيض وازاد جيه گوش رژیم خوندن تن سردان ما دکن گو تبلی يعني خوندنا ما ببنج بودر بس زانين گهاروش اوا ببن وك اون زانن ایسال يعني بهتر زانين گهاروش اوا گرینگی دابو خوندکارن ریوبریا خسر گو تبلی و ببن لگوری دستیا پروردی و فیرکرینê 2029 dibistan hatina amadekirin bilî dibistanên got dê li gunda werin vekirin û ew jî li gorî pêwîstî û hejmara xwendekaran dê werin amadekirin. Her wisa 20,000 mamoste û karmendin perwerdê hatine amadekirin bo sala nû ya xwendinê. Asta mamosteyan cihê rexneyê malbatê xwendekaran bûn bi taybetî di werzê derbasbûyî de û di nava rewşa belavbûna koronayê de hate qedandin. Îsal rêvebirên dibistanê tekez dikin ku wan di navbera havînî de mamosteyên xwe di perwerdeyên taybet de derbas kirin da ku asta wan bilind bikin. Ji xwe ji bilî vebûna dibistanê jî vê havînê em mamosta em teblî perwerda havînî bûn. Perwerda me em bêjin heyvekî berdewam kir. Me gelek sûd jê girt rasta havîn bû germ bû hinek aslangî hebûn jî lê çawa يعني بهتر آگاهی مزیده بون برانشی خواه ام سر و بهتر سکنین. Di çarçoveya rêgirtina li ber belavbûna vîrusa koronayê de jî desteya perwerdê diyar kir got hege rewşeke karantînê awerte derkeve holê wan dana waneyên online di programa wan dibistana malê amadekirine got xwendekar dikarin bi riya wê waneyên xwe bistînin û ji aliyê mamosteya de werin şopandin. Her wisa beriya vekirina deriyê dibistanan bi hefteyekê mamoste li dibistanan amade bûn û amadekarî dikirin û di nav de amadekariyên paqijkirinê jî. هەفتەیە دەرباسبوویش خۆم بەس تەنێ مامۆستە هاتن دبستانە وەک پاقشکردنا دبستانی سەر مەبوو کارێ مەبوو ئامادەکردنا تۆمارە ناوێ شاگرتان هاتن گەلک تەبلی مەبوو دبستانی بووم مثلا ئێژ 6 هاتن 7 تۆمار کرد گەلک نەهژ دبستانە دی هاتن جەمە مە ناوێ واریژ تۆمار کرد ئەرشیفێدا وەک دی مثلا ئامادەکردنا پرتوکان ژی مە پرتوک جاهزکردن مە غیلافتکردن ولۆ Hêjaya gotinê got di werzê havînî de desteya perwerdê û fêrkirinê bi alîkariya saziya Amerîkî Navdewletî ya Alîkariyê USAID sîh dibistan li herêma Cezîrê çeksaz kirin. Li gorî desteya perwerdê dê bi dehan dibistan pêdivîya wan bi çeksazkirinê heye lê heya niha derfet tune got hemû dibistanan nû bikin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.